paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mari ko yan. Ne, Mari. ninsamo marikwanang di mga ayab kanya ba daw? Wine, aday gam na papel kan bulpen. Ay sos, ibagam nga awanak. Tapay ka tada kamay. Sigurado nga umay naksingirin day ta. Pagkunamot ngay. Kunam nga daygam na papel kan bullpine. Mari to yan. Ibagamon ang awanak. Ayunay ka na ya. Pagulbudin nakmanin ako nakan. Ingkan ibagatap no pumanawag. Kabadong, ni kumarik ngay atuyang. Kapanpanaw namot maray. Jak amaw no sa dino tinapanan na. Ay, kasta aya. Anya nga oras nga agsublay. Ay, jak mo nadamagan maray. Ay, saan na balay? Agsubliak to manon. Ibagam kan kwa nang imbayak tapnam mo na. Nasaya at magtapim manawag. Jak mo nadamagan no niya tiranta na ka. Tapay adamagampay lang. Sigurado nga umay agsingir. Apay, kabutang mau no masingir ka. Awan gayang pagbayad ko. Numangtad ka kuma. Sana ko mga glumag. Kita kasarsarita naman ni Tiriang. Singirin na mo day ta akaruba. Apay, uray ni Tiriang adumot utang na kini kumari ko anang. Ay, kaadwan abu marangkay. Adda utang dakin ni Marikwanang. Addan tupay utang ni Kapitan Kunkwana. Ay, uray ni parenting adda utang na. Amin ko naktumag. Iso nga agbalay-balayan ni Marikwanang nga agsingay. Kagawad, naggapam, adamot igam mo a papel kan ballpen. Di taman balay da marituyang. Ngam awan mo't di ta balay da. Ha? Kasano nga awan? Kat nakita lang mat atimman aw ijay tawad Awan ka no, kunani badung na. Amangan mat no inlemangan na ka, kagawad. Kasta ngamin ni nanatoyang, no adda mapan agsingir kan kwa na. Ay, aglam mga dagaws. Ay ne, sa anak mo't nga agsingir Ay, anya ngay nga ruti masapul mo kan kwa na, kagawad. Ilistak ko matinagan na kadag ito'y mawarasan iti ayuda. Ha? Ay, siya ko na atilistam, kagawad. Saan mo't nga rod mabalain? Nay, apay ngay asaan? Ni kumangarod kumarik atuyang. Tanabayag kami nga agkumaray. Ay, kot ilistanak mutan, kagawad. Tanabayagak mutan amang ibot-botos kan ka. Ay, panunutek pa'y. Na, apay ngay apanunutan pa'y lang, kagawad. Sige na, ilista mo'n tinagan ko. Mala, bayam, tanagan mun to ti ilistak. No saan akayat ni kumarik atuyang. Rumor ka di tantuyang. Ito'y pepe, manaw ni Marikwanang. No, ngay agsublima naun. Unay mo ta pa nagsubli-sublinan ngay, nagsublimanay. Amumuto ni Kumarik Akwanang. Aging gaasaan ang makasingir saan asumardeng. Sige makamu ka. Aglemang ka, aging gat kay kayat mau. Kinapudno na, Mare. Kurang laangan iti maysa jay listaan. Ay, kat, siya kun ate ilistam. Iris-reserbak nga rod kan ni Mari tuyang. Napanak ije balayda. Kat awan kanumot ijay. Anya nga tanga oras ang lumabas di titersinak. Ay na, Marikwanang, siyak nga minin ate isurat mo. Ni Mari tuyang nga rod ti kayat kaw. Unay kamutay, kasla saan tamot anasingad nga gayam. Ni Mari tuyang, tamas nakakaasi ti panagbiag na. Imbaglakan ka taada namnamain yung nga honoraryum ni Kapitan. Adda, ang kayat ko kumamot mairaman di talistaan. Padaan naklangan ang lumabas ni Mari tuyang. Iso talaga ti kayat ko nga ilista. Nagaway, kaanom nga isubmitar di listaan nag iti makaawat iti ayuda. Ay, aguray kabiit, Kapitan. Takurang pa'y iti maysa. Iya po rama. Tanay, deadline nan. Wan, Kapitan. Kung naman may salangan ti kurang na. Wan, Kapitan. Iso ayuray yu labi itan.
Apay, di mo lo katanday tatawa. Kasi ka nga, sirip-sirip dito, basit nga bot. Kit-kita nga raw, no may manan dito'y balay ni Kumarik Akwanang. Apay, aya, aglamang ka manay. Una, Ay, kayatan tagol buto yan. Iso ano umay, sangwamon. nay, isuday jay ba daw? Nagturungan naman ng ngay. Jay mo balay da kapitan. Ay sigurado ang mapanasingiran da kapitan kan maribanang. Apay, da pagbayad na ni parinteng. Awan, Ay, panahon na talaga, di pa nagsisingir. sigurado ano malpas na singiran da kapitan. Umaymag dito'y balay. Anya, kitidanag mo na ya. No umay dito'y balay, ang mumlatan ti ibagam. Ibagam nga awanak, ha? Kagawad, papanamanin ngay. Di ta balay da Marituyang Sapay nagpudot ti panawan. Wen nga road, anya nga road kat kasapulan mo tiyag sakripisyo. Ay na, dumagas ka pa'y diti balay. Taag merienda ka, kagawad. Ay kat kasano nga ni Marituyang. Numalpas kang agmerienda, di mapankanton, di tabalay da. Ay wonan niya. Wan, kagawad. Umay mo matramanan dyan lutok apansi. Sige man nga road. Naglaing kagayam nga agluto iti pansit. Katnuday tati special take, kagawad. Kat tangay magustuam. Ay kat adda payawid mo Adapay tikhom ka. Wen Inton bigat, agluto ak tumanan iti sabali a merienda. Umay kan tumanan ikan, kayat mo? Mabalen. Basta si ka, kagawad. Ay kat thank you ano kasta. Sikat ti agpili, kagawad. Noan niya ti kayat mo alutwag. Siyak pa'y ti agpilay. Wen noan niya ti kayat mo. Siyak samot at talaga ti paboritom nga opisyal. Ay, kawan. Sikat ti number 1 nga ilislistak no adda eleksyon. Anya nga minan ti kompleto anagan mo aya. Ay, taapay, kagawad. Namiris ko, anasay-saya at no sikan ti isurat ko dito'y listaan. Ay na, agyaman na klaunay no kasta. Kalpasan ama ilistak tinagan mo, agpirma ka dito'y. Wen kagawad. Mabit lang tayo nakalaon dyan ay dake. Wan, sige. Ay, sige, kagawad. Uminom ka pa'y itinalamiis a Diyos. Tapno ada pamigsam a magmagna di tarwar. Agsubli ako ni Tersina no makumpletok ti listaan. Ay po, naikitibutang mo na ya. Mano nga oras ka, naglimlamang. Pimanaw ka din ni Marikwanang ditabalay da tiryang. Kapanpanaw na. Intulod mo't ni Tiryang di tarwar. Adapay nakasupot nga igam ni Marikwanang ang nagawid. Nakasupot ko nam. Wait, pinawidan siguro ni Tiryang Nakaisang mo ni Marikwanang. Uwin nga rad. Nakita ka naging naperda pa itay. Amukaw. Nagbayad siguro ni Tiryang iti utang na. Kasta ngamin ka ni Marikwanang no agbayad ka kunkwana. Nakaragragsak. Apay nga rod asan nga imay dito'y balay ngay. Nasaya at no saan nga imay. Aginggat ka anaw nga ilamlamangam ni Kumari Makwanang. Ay, aginggat mauma nga umay agsingay. Rimwar ka din ni Marituyang di tabalay da. Saan pa'y mat? Apay, saan mo asinublan? Saanon? Tada na ilistak anagan. Ni Tiryang. Ni Tereyang ti enlistam. Isugayam ti kanayon ko ang makita. Kan nasimpot maut. Minagmeriendanak idi na minsan. Umay nakpay ikan iti ilotloto na merienda. Ay, sayang mo't ni Marituyang no kasta. Talaga asayang. Kasano kat deadline na mo't ngaminan. Dada kumamot regular ang maawat ni Marituyang akwarta. Bay amon, ado siguro ti kwartada kan di badung na. Sa bagay mo't kit di Kan di pa'y gumatang, dito tersinak. Iso apa nagkunak, mapan gumulgulpi ijay ilay. Ay, siguro. Dumagasak to man di tabalay da. Taamwag no anya ti aramidan na.
Nagasam day Tuyang. Siyak amin ti ibaon mo arumwar. Adda nga rod ag singer kanya. Siyak amin ti sumak daw. Siyak pa iti mang sakuro kadag iti manaw. Ay na, anusam ka dain. Ayun na yung ngay. Pari Badong, ni Marituyang ngay. Apay aya maray. Umay ko laang mo't kumustaan Umay kakadimot ag singer. Ay, anya kumangay ti singirakan kwa na. Kat awan mo't utang na kanya. Ay awan ay Ay nasaya man no kasta maray. Ni ngamin marikwanang. Agkarasublay dito'y balay nga umay ag singer. Umay nasing-singiran ni Marituyang. Iso mo ti pampanunutan ni Tuyang ko. Tatunggal umay ni marikwanang. At daigam na abulpen kong listaan. Nay, kaping agkatawa ka maray. Saan nga agsinger ni Marikwanang? Anya? Saan? Apay nga rod anak kay gamit iti papel kan bulpin ngay. Kat no umay na kumailista tinagan ni Marituyang. Apay nga umay na ilista maray. Tapno makaawat tumot iti ayuda ako nada. Ayuda? Ay kasta ay Ay aguray, tayo nakibaga kinituyang kaw. Ay sayang mo di kwarta. Tuyang! Tuyang! Ay sus, di mo pigsaan ti panangayab mo kanya. Mangagdagi ti nakautangak. Kaasiak lang arudin nga glamlamang. Mapankakin ni Marikwanang. Saan nakakanugayam nga umay singirain? Ilista na kung makanugayam tinagan mo kadag iti makaawat iti ayuda. Nagkuna. Iso may timbagan ni Maribanang. Ay kunak man no umay agsingayr. Iso mapankan, tay palistam tinagan mo. Intun sumaruno kano alawas, maawat medya kwartami, kagawad. Ay, katmayat ano kasta? Adan tumanan kano intun sumaruno. Ay na, agsasaruno ti maawat mi nga ayuda, Ay kagawad. siyak ngay mat marikwanang. Ilistamot at tinagan kaw. Ay, nalpasan ti pa nagpapalista, nanatuya. Ay agdal na ka. Saan asika ti paralista? Pudno, ti kuna ni Tiryang, maray. Nalpasan, ti panaglista. Iso nga ag-payout da itan. Kunak tupay kat. Apaya di mo man laing bagbaga kanyak. Anya asaan? Kano kanayo nakamapan iji balayaw? Makit-kita ka, kagawad. Pumanok kaw kay Jerwar ti balay da nanatuyang. Oh, nangngagmaw. Siya kunti agtistigo. At ikanayon asungbat ni Tata Badong. Awan ni tuyang ko, kunana. Oh, nangngagmaw. Ay maruruda kaw no kastoy laang. Mapanakin ni Kapitan. Mapanak agreklamaw. Saan ang mabalinday taon? Ay, apay nga'y Kapitan. Tasanda nga inlista tinagan kaw. Ay oray pa'y agsagit kang agmalmalam diti sangwanak. Awan maramidak. Tunggal mapan ni Marikwanang ijibalayaw. Awan kakanumot. Sana pudno dayta, Kapitan. Kanayon nga da, kijay balay may. Lukas ka, agul-ulbot ka. Wala, Kapitan. Tayong pag-arup ko no umay daksingiran. Dahita ti maalala ti dago sa panay pag-arup. Awanan na, panagpipay out na ka. Inton maminsan, amom toon karamidum, no adda kagawad nga umay ijibalay. Adda ka di manan umay ag singer, iti utang mo dito'y balay, Tuyang. Agtal na ka di taba daw. Nay, ape akagura na ngay. Agtungtong palak lang mo't itibilin mo Inton adda umay dito'y balay. Dabagam pa'y nga umuna no umay agsingayr wen no umay agilista iti ayuda. Ay nanatoyang. Daytan tumit ngamin takanayon mo aliklikan ni Nanakwanang. Gapo iti utang mo. Hala sigay! Didan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Enteng!
Nagsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.